Hello guys, welcome back to my channel. Lasi kadu kavita mesen lang kidi don marliatum nilita mesen lang lasi putot pinia vlog sabang ke nilipai hem nangki joy nilitum lasi nanglitum phan masab suwet pusitame nilipai hem views si nanglitum han napaklang ipo don marliatum lasi nanglitum video jutkok anang lang don pu ningthelo to tangte video le lang pak check bonlo la bangke don marliatum second arong bang ali chulo abera the an bangki men masi usumar tum lik phalang nulap amasi ha athak aloman betlo jo lang ikta men mane adhok ke men pami milang an pen adhok ki men mane chiringti o elang amasi jo athak maloman betlo laki phun eang dena loman betlo athe bangge dovik amasila akang da yalom an bangke usumar tum likla pamatsi awek detlo la bangke first ke cheng arong lo don marliatum mane arong ta ki sar thu an lo ha nilitum bi he khutpen mane ali sulo lake amasi atheta komsom arong ta mat iphar bangke sar onglu mat inki cho mathum pong amatsi inke la bangke arong ban lo lasinon ke mi arong ta nilina paklang pon thu po mir me ong matsi asapso nanglitum phan nang paklang chom lang tha la somir ki lang mi hendi don marni to la bangke nona phit arong ki mi e dun thu tuning ziki e dun arong he amatsi pining bangke yo athe pathe dun thu amatsi jo athe pinang an ke du pining first ka pathe peta he don marli to men bang silan men u ila jo arong kang dai men bang men u ilang la bangke tuning gi edun arong lola ingke la bang talo don marli tu hala pen ban rapet lo lata tuning gi e arong lo jo lata pathe do asap sowet sita pathe do lata men pame mila ja pining si first was aselo la rong ni bangke nili ke chumar phan puma theni the thom nang lik don marle tum ake dok ne ke thorne pu chuma jipu lasinangli tum video jutkok an nang ke lang don po churo par pek lo mo next video long ne chitong thunang tumi thak mi